Kapitan Inteng. Kitaam ni Mari tuyang kwarog. Agtiltiliw manan iti mano kasi daendaken ni Badong na. Yay, nagpartak at tumaray ni Nana tuyang aw. Ay na, tinukmaan nan diyang upa. Natukmaan na dagaos. Bili baka talaga ken ni Mari tuyang. Naglaing agtiliw iti manok. Natiliw na adagos jay manok aw. Talaga tumitiliw iti manok. Ay, imbagda pa'y. Manok manen ti si daenda kinitataba daw. Ay na, nagmayaten, nabiyag. Hindi ko na nasisilayan. Oy, Badong! Sika... Anyat arabidom dita. Ay, kat nakatugaw ngagkan kanta. Ay, natiliw kon jay manok. Napartik pa yun. Ay, kat nasaya at ano kasta? Ilutom nga roden Si kamutan ati mapan mangala iti isagpaw ko a papaya. Sige. Panak nga roden. Chip. Adag suksukit iti bunga ti papaya, J.O. Ay, wine. Ninisamot tatabadong day jay. Wan, isungag pa isaw, Chip. Mula na aya day jay papaya. At damat aya, mula na papaya. Apay nga rod nga agsuksukit iti bunga ti papaya. Nagpakada siguro iti akin kuko Ha? Nagado ti sinukit na aw. Purusan nan samot amin na bunga ti papaya. Ay, sos! Tidakis na. Numaamuan ti akin kuko. Ay, sigurado nga agungat ache. Nagadunday to'y inyawid mo a papaya. Adda na ata, adamet na loom. May salaeng ti kasapula. Anya ti kayat mau, isublik ta kita. Nangalaam ka dagitoy. Sinukit ko. Nang sukitam. Dita. Dita ka ruba. Uy, psst. Hindi ka man nagtagtagare. May salaeng ti kunak nga laam. Nagaduma day tuyan. Ay sus, nakabasol ka manun. Dito lang nga papaya, nakabaso la ka. Ay, adan tuman mangireklamo kang kan. Awan, unay lagat at danag man. Apay anak ko nam nga awan, kat saan mo matamula da ito'y sinukit mo a papaya. Awan ti rumba nga pagdanagam, tawan ti nakakita kanyak. Sigurado ka nga awan. Wen, awan. Iswa relax ka lang tuyang. Hala, yung kalutuan ng dayta, ta si daintan. Darasam, tanay, I'm hungry na. Day, marito yan. Anya day tay gamaw. Malukaw, Maray. Nagparti kami kin ni Badong ko iti manok. Umay kayo man padiguan kin ni Kapitan. Ay na. Agyaman Mare. Adda si daun men ka ni Inteng. Ay, Maray. Isublim day ta malukong ko atan hangina day ta. Ay, wen, Mare. Di ka ka di madanagan. Isublik to. Ayan na nga, iti karniti manok. Ape ngay, kiwar-kiwar mat day ta impadigo ni Kumari Tuyag. Puro mo't papaya ti makit-kita. Ay, wen. Ayan ngay nga agpaiso jay karne ti manok. Awan mit. Puro papaya ti impadigoda. Ay, kat ano santan Ay. Pili ka pa ilaang may. Anya pa'y ngay, winin Tinula a papaya day ta impadigoda kadata Inteng. Ang anya ngay ngarod. Si daan talatan Saan pa'y analoom Hapray pa'y lang. Anya hapripe ngay bagbagam dita ka ba daw? Awan mare. Day tamot po ti papaya amula ni bakit inga ti tantan awam. Saan mo't amare? Ibagbagam sa matasan pa analom. Ay, saan mo't amare? Hapripe kung kunam. Saan nga raw? Mula ni bakit inga day ta. Amok Ilakla ko na ijay ilay, taimbag lang nga day gatang na itibagas da. Aya! Iso ano planom ti mangala iti dayta, ay ipakadampay nga umunakan kwa na. Ew! Ano ka ma?
Sa anak mo't amang mga niti bunga ti papaya. Ha? Jak kayat na ita protas. Ew! Jeep, Aw, napaliw mo ni Tata pa daw. palpaliiwag pa ilaing. Nay, sisiimon na di papaya. Ay, kasla kayat naman ang ti agpuraos. At dakat na loom anabati abunga na. Isunsamot ti mapanaalaan, Jay. Paliiwan talaing no anya ti aramiden na. Apay, di tapay lamapan ni reklamo kini Kapitan? San pa'y? Bayan ta, adya aking kuko at mapanagreklamaw. Ni bakit inga ti akin kuko iti dayta, Jay? Imbis ko mangagmula, mate. Day, Jay. Day talag sisiim iti mula ti akin mula ti aramidon na. Di mo raramidan day ta, agane. Ay, talaga asaan Jay? Ay, kababain day tang aramay. Mare, nadamag mo nga agreklamo ni bakit inga? Apay nga reklamo, Mare. Jay kanu bunga timula na papaya. Maibibos. Anya? Sangapulo kanu ide. Ita, taltal lumatan. Na, dayjay matay sisiiman ni Kabadong. Di mo ibaga. Ani pari badong tinangala ka dagiti bunga dayja a papaya. Jakmat kit di maibaga, tawan pamanagnak ko. Ngam nasiputak nga minakit kitaan na sa umisem-isem. Kan adapay nangag ko ngayong bagana. Maluluuman. Kunana. Na Ay, pampanunutak nga ron, Mare. Tapi nadigwan na kami ide ni Marito yang iti puro papaya. Aya? Iso ang mapagsisilpok ti amin. Ay, kaslamapan. At talagaan ni pari badong tinangala iti papaya. Ay kat, isilpo mga rudan na jada dito'y panunod ko, Mare. Ay katno pagsilpuan ta. Nilatan pari badong ti rumwar a sospek. Wina, Mare. Iswa talaga. Kanya nga iti makunam tuyang. Mapankusukitan na, hindi iti nabatbati pa papaya ije poon na. At dapay aya imbatem. Inaldaw ko nga rod akit kitaan. Darangidangan dan kahit iti napalabas ngal daw. Di ka lamabain. Inalam lang aruden dagiti bunga na ide. Alaang pay laang may jinabatay. Okay. Numatiliwan da ka ngay. Dakes ka manun kin ni Kapitan. Kumparik, Mike. Nay. Papanam ngay. Ay kat inaksukitan aji nabatbati pa bunga. Adda makakita kan ka. Awan, danag mo na ya. Na, Che, pinuros amin ang nitatabadong jay bunga ti papaya ni Bakat Inga. Nga raod, nakita ka, mate. Nay, ay, che, duwata makapanagdag. Katuwang, mate. Talaga asan asim mardeng ni tata pa daw? Aging di na maibos dagiti bunga ti papaya. Sana nasaya ti raramiden ni Tata Badong. Ay, talaga asaan, Chay? Di mo tultuladan. Apay kumatuladag, Chay. Agmulag mo ta, iti papaya, no kayat kaw. Mas daawa. Tanapukaw magtantay bunga ti papaya ni Bakat Inga. Awan na ba ti Apulaos? Awam matan. Idi kalman, adda. Idi makariing a kitagsapa. Awam matan. Ay kat sigurado nga da nangala Jakmat na si puta na no asino tinangala. Adda suspet sa Maray. Ni Kabadong. Ay, agpadpada ta talaga iti suspetsa. Urayan ta ang agreklamo ni Bakat Inga. Angkay, adda ni Apong Inga di tarwar. Umay ka no agreklamaw. Ay, pastrekam. Nana, sumbrek kayaon. Pagkapikan mo, kapikan. Ay, kastamat kan kain na bakit. Anya ti reklamam. Ang kakawit si bunga ti papayak. Si kapay mo't abak-bakatan ti takawan da. Ay, di dalamasyan kan ka? Gagi kay kakaro ba, kapitan? Talaga ngawan na sila. Uray mula ti bakit takawan da.
Asino nga tayakin nagtakaw ka dagiti bunga ti papayam. Anggal. Apay, ingat nga tumutad ti imam. Kaya't kung nga rod ti agrisite, Anya day ta i-recite, ma'am. amok no asino tinangtakaw ka dagiti bunga ti papaya ni Ina Inga. Ay, naglaing kan nga apok no amam. Ibagam nga rodan ni tisangwanan ni Kapitan. Awan sa balay, no dinitata ba daw? Anya? Nakita mi kiniganay, asinukit na dagiti bunga ti papaya ni Ina bakit? Ay, naskin abayadan na dagiti inala na abunga ti papaya. Ay, agyaman na, kapok. Nagsaya at ti pa nagpuspusom, taimpod nam tinakikam. Marituyang, adaman la damagakan ka. Anya day ta, Maray. At inyaw awid ni Badong mabunga ti papaya iji balayaw. Ha? Napan ngamin nagreklamo ni Bakat Inga iji barangay hall. Asinaw tinreklamo na. Ni Badong kumanan. Nikat di ka agungat Ay, sana ka makaungag. Apay nga ron anak kabanikas ka ngay. Apay, dakas nagbanikas ak. Jar mo mga minti agungatan. Talagang agungatak no pabasulan yun ni Badong ka. Agdamdamag aklaang mat. No kidada mapukaw, nilatta ba daw ti pabasulan niya. Apay, anya launay ay ati pagkitkitaan nyo kan kwa na. Agaalay ti saan na ko kwa, ay madimot ati kastang aramig jaw. Abay papasulan da ka ng alay ti bunga ti papaya. At pa managnakyaw. Agtal na ka. Ay, sana ngagtal na. Yay. Tadyak kaya't na ito nga aramitin nyo kanyak. Agpabasol kayo kitain. Ada nakakita kan ka. Awan, Di mo ipilit. iruwar mo da kita nakakita kanyak. Nuadaman. Kwarog! Anggal. Isunatin nakakita kan ka. Nakita na ka, Tata Badong. Amangan mo't ano, saan na siya tinakita yaw? Sika talaga, Tata Badong. Na, Namintaluda ka nakita. Muna nga peso. Namin ano na nakita na ka, Tata Badong. Nangag mo pare. agul-ulbud laeng dagito'y atanod mo, pare. Abay, patsam ti magbagada. Win ata nakita da ka nga ron. Saan nga rod apod na, pare? Nakita da ka nga ro, Tata Badong. Na, Kanda ka sa gululbod. Bayadam di bunga ti papayan di bakating ka. saan ang agbayad? Tawan inalalak. Dagito'y nakakita at tanod mo, awan mat pamanagnagda. Nalaing dalaang agaramit iti istorya. Oy, saan kami nga agar-aramid iti istorya? Na, Budno ti bagbagamay. Nakita da ka, Tata Badong. oh. Nakalusot akong tuyang. Awanen ti basol ko. Anya? Dinipinsa akto'y bagi. Nga oray si ka, tinangibus ka dagiyay bunga ti papaya ni Bakat Inga. Shhh! Di mo pigpig sana. Mangagda ka. Talaga mat nga may asika tinagsukay. Pinigpig sana kitin. Uy, agulimag ka man. Ay, mabainak ba daw? Saan anasaya at day tangaramid mo? Stop it! Nasaysaya at numangag Na. ni Kapitan daytoy ngay bagbagak. Talagamot nga main asika tinagala kadagiti bunga ti papaya ni Bakat Inga. Na, talaga kayat mo na may baludak tuyang. Una, tapnog nakam ka. Tag-istoryaan da kan di tarwar. Uray siyak may ramraman. Na, nagsidakenangan kamay. Uray, mabainak ka talagan ba daw? Sumarte ka nitan. Kapitan, Apay nasa pa ka ngay may diti barangay hall. umay ko ipudnukan ka. Ani badung ko tinagala kadagiti bunga ti papaya ni Bakat Inga. Sabi ko na nga ba Mabainak nga minon, Kapitan. Iso asya kun ati imay. Imbagkan kata mong tagbain. Ni pare Badong, poskol rupa. Ay talaga mo. Nakababain at talaga. Pagmurta ak manday ta apari Badong. Aray, anuwag ngay dagito'y abokal ti papaya. Tangay di mo kaya tagmulta. Imulam dagita tapno saan kan nga agala iti bunga ti papaya ti sa balay. Ay kwa, binayada kon pare. Mahilig ka iti papaya At, Basta,
Surutom timbagak. Nagsango kami ni Barangay Hall, pare. Eh, Si sasango pa'y ani marikwanang. Inyawat ko ti bayad ti papaya ni Bakatinga. Kun nagkidawak mo tanay ti dispensar kan kuana, pare. ay, basta mula ka iti papaya. Na, Wano anya pa'y dita anating. Wano prutas. Tapno saan kan nga agal-ala iti saan mo ako kwa. wanan pare. Ikan kanto nga rod nagbunga ta. Ay na, Tata Badong! Saan anasaya at ti agalalatan iti saan mo mat ako kwa? Ituloy mo tagmula, tapno adda apikan. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglaray. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.